Albert John Mvumbi Luthuli o belegwe ka 1898 kwa Rhodesia e ga jana itsegeng ka Zimbabwe mme ke ngwana yo motlana wa bale bararo morago ga leso la rragwe Luthuli ya neng a le dingwaga tse 10 o ne a romelwa kwa gabo kwa KZN ka 1920 wa betswe basari ya puso ya go tsweletsa dithuto tsa borutabana kwa Pietermaritzburg dingwaga tse 15 morago ga fo Luthuli o ne a nna kgosi ya motse wa Groundville o ne a nna morarabolodi wa mathata le motsereganyi wa dikgotlang tsa batho ba gabo dingwaga tse 17. So upon his return, it was against this background that the elders and the community near Groundville requested him to assume this position of traditional leadership, which his forebearers had occupied. But he was quite reluctant, which is a sign of humility, a sign of great character on his part, as he preferred continuing with his teaching profession. Luthuli o tsene mo dipolotiking a setse a godile o ne a gola ka iketlo mo dipolotiking mme o ne a tlhophiwa go nna presidente ka karetso ya ANC ka 1952 e leng maemo a ka katletseng go fitla ka 1967 le fa go le jalo o ne a retelelwa ke go laola mekgaphe le metsamao ya baeteledipele bangwe ba ANC ka ntlha fa metsamao ya gagwe e ne e ileditswe. Chief Albert Luthuli, an extraordinary leader of the ANC, are some of the complexities that he had to deal with, which could have made or break the ANC itself. The first one being the fact that the adoption by the ANC of the Freedom Charter as its main policy pillar led to dissatisfaction by Pan-Africanist leaders such as Mangaliso Robert Sobukwe, who subsequently broke away to establish the Pan-Africanist Congress. Ka ona ngwaga o ne a supa ke monokeng ya gagwe go letsholo la go nna kgatlhano le puso ya apartheid phatlalatsa mme se ne sa motsenya mo dipharagobeng maiteko a gagwe a go nna kgatlhano le tiriso dikgoka a ne a dira gore a tlotlomadiwe lefatshe ka bophara le go fenya kabo ya Nobel Peace ka 1960. Luthuli o tlhakafetse ka 1967 mme dintlha tsa leso la gagwe ga di itsiwe le gompieno. Tlhatlhelelo ya ngwaga le ngwaga ya Chief Albert Luthuli e tla tshwarwa ka mokgwa wa tlhaeletsano wa internet ka la botlhano ka ntlha ya COVID-19 ka fa tlase ga mono wa Africa and Freedom.